Elders ya wo Agona East abato mpesua no so NPP mo se 2024 senyame ya dom no de che ndia kianeke abato akonya no de beko de ama wo mbra wo beje free MP NDC fo no ensem wonyina so wo ne Adom TV Kasee edin komoyi Apanyi ba kwa wodi akotene ewo NPP amanyoko ne mu ewo Agona East mpesua no eso na na akwajo frempon insem bia wode ya todwa ene se NPP amanyoko na yekrado se Agona East akonwa no wo mahebedwafie no obeje de afi NDC amanyoko no insem abone Adom Kasee etwetwe nkomo no wode kokobo ma won ma Premtobre mahebedwafie di bre ewo mpesua no so nyina se wo mo homoden ase watimi wakame wo mo ebegya ne mum no wo mehwe se wo mema nkabo mu aye adwuma wonye careful na one campaign no awoye no wonye no with unity in mind say woye campaign ni wie na say you trust the asema you should forget about the seat inti na mema won advice and say campaign obey na no wonye no decent eno echi hana asamwa ya wono hwese obepre NPP amanyoko no mrahye bedwom dibre ewon peswa ne so enso de adesere etu ahene ne esi ahene fo enemo se wonya gidie ni awehemu wo ne mu na wonto wona aba enfama no sa omo ya gidi wo mi mu na omo etimi insu tompo omo na mu akopek forms e de abre me ne de me ma won sansi form da ne won sa mi ye bia through take and ten na nyame ya Adom na metimi deceit no de hye won ya bia meye na ya deceit na ma NPP de krakra no NPP amanyoko no etu ahene ne esi ahene fo bia ewo Agona East enso de nsem sei eto aso ya pe unity ana nkabomu sabi yanka yantuma anka yen ho amoma e oyedin pa de mame poku ayebotum yeyi na efuo emmebun emrantie emabawa empanyimfo obia benya adwuma ye so de oba ne ba wobatu abada ma ye anu nti ena yade oba no yade ne ba no yo bi so oyo nimyamfo ankasa obone homade oye bi